Ovo je pakiranje šrakove stanice za punjenje električnih automobila. Najprije skinemo poklopac. Unutra nalazimo stanicu, sa strane su dva transportna kartona. U jednom je montažni materijal. Ispod stanice se nalaze upute za montažu, kao i šablona za montažu. Šablonu izvadimo i prislonimo na zid i označimo 4 mjesta bušenja. Označimo i provod za kabel. Montažni materijal sadrži vijke i tiple za pričvršćivanje. Tu su i brtvene podloške da se zadrži stupanj zaštite kućišta. Ako stanica ima priključak odozdol, potrebne su uvodnice u M20, M25 i M32 veličini. Pri uvodu kabela i zida služe gumene uvodnice. Ovo su pokrovni plastični čepovi za glave vijaka pri montaži na zid. Nakon što smo pričvrstili stanicu na zid ili kao ovdje na stup, dolazi na red priključivanje kabela. Ovo su stezaljke P, N, L1, L2 i L3. Ako želimo, možemo stanicu napajati jednofazno. Tada koristimo samo P, N i L1 stezaljku. Pogledajmo od čega se sastoji stanica iznutra. Skroz gore nalazi se sklopnik, ovdje ispod je izvor napajanja upravljanja. Ovo je rastalni osigurač za izvor napajanja, a ovo regulator punjenja. Posljednji uređaj za otkrivanje istosmjerne struje kvara, da bi pri spajanju koristili RCD sklopku tipa A. Ovo su priključne stezaljke i na prednjoj strani utičnica za punjenje tip 2. Tu je i aktuator zabranjivanja utičnice i utikača. Na stanicu se prijavljuje preko NFC modula.